sports, news, entertainment, education. Papako TV. Experience the thrill of TV. You, ebusiafo ye twa ye ho kakra ya sen aba. Nti na ye du kuda e beto aso ho. Yo. Mawura no kware. Ana me pese me nka ma ma so ntene se. Eye brada na ne dufa no. Mrantia ene maba amerwafo, papafo a wo boa na na okwampa fitibra wo kire no amane ne somo ya ende omo nka ate asafo ho biom no. Na na okwampa so re show man munyam. Aye brada na dufa because ada no ye dapa ade chepe na edi ewukudai. Nti no yefi odusu no bedu a be no nsia na fa no ebo be no nso a ye bakwa koso nsam afuja o ye ya hin fikuto anim yeso saja ni wi pe decoration for be decorate baby na mrante ne maba ne ye janom ne na no mo bua ma wode do fumati ti egwa so na woni wo bi mu no ya ba hihye mu nyina foni wo se na me no isa pepepe nti no hene ne hemfo wafa ne live band fo machine si wo na mo nkonfo so lugo waka ne den ebusuafo na adoma hwero mo saa de hye no o musu nyina ba betai ohene achi na saa ade na awore ye ade ahye saa fo no mu nyama edi okay enti ukuda no eno ani bejo ayi aye be eno ya brada sem na me okay there be chi no yo jade chepe eye ukudai okay na fe mpahini akwa gwa so ukudana na pan na oyi bibia bia ebo be no abien a o ma ba je adai no wo prama no so ono ma baba bishia no ato adwene afa o man no atamai no na ha obia no betuma de na samai da betugwa na mpahini aso na egwu so esi ne se obia timi ne kuma be fita okay you nti enu ne yokuda na ya odanso ya odanso kuda no so no emse odon agba no sada no o ma na aduan nti wo ya amane ni nyina wi ana pa no wa dai ni mu na obegina so ama odon agba no so na aduan sa pepepe ne mpanyina eka odon agba no no aduan na enu so afi wo na adechi ya odana fe asana na nanu mo hemfo ene na nanu aba hemafo na do for man agba asam ma Larteh man na nanu be yo mo aduan obia be ye na aduan na obeso onto bia no ko de ne nyama nyina obetuma atoro beto na ebo be o friend be no abia sa no asoma aye na na oda me be kwen na ne mrante no mo de na nanu mo nsamafo na aduan akọ o ma amafo so ena ye kwa pempe kan nsori mu sa ene na mo bako baby amantwa kwan ne sa ye be ko sa we de o be ko wa chichichi emuwa enwa sa ene mo onande yo nti ebusiafo sana wa uti nsem na ise ne tikona na cha sa fi ohum ne de ebe kra be hwe bomadiana bi ya guess why na kra be sha yo nti ye fi ya oda no fida no de na ewo mu ni se kameja ma miura na mi wa abro so ebi e sa de na amane titiru no de eyi ya den efi mu ti no miura so ba fa ho no na wa abro so medase fida no ye da ohine de be chicha na mrwetia ene mpani o bronu Daniel Debia ni pebi opeso ba no ma ohine Africa pa no you okwanda ho se ba mo fu ohine Africa pa esane se ka amana kwanso no eye memeneda ka eso ohine ebugwa watafi de area to kakra you area to kakra nti nka eye fidara ohine ebugwa memeda na de
Ubi biara ubi bia person no go hene. Guabo no you okwanda ho utumi de ba. Ene you fida no you. Ene you go so eje. Esa so hene wo mbrante obemufo abrafo ene suma nkwafo no ne ade a osoma wa wo ya hinfi adwuma nketenkete ne yare no. Sa dan ena mbrante ni nyina so wonde a wo bedidi. Sa dan de ohene ma wo birbi. Nti ubi bia mbo made so obeba na obe na sede oya do furuni anasa oya latini nkoya dia dane de bra na be bribi na fashion egwana no nyam. Okay sa yo na memre da no say yamboga nti no majama ye imbrant na baba on the street sa na etefane sa fida no kura po no an say omo ebe sakro no wasi kwan no because omo abo stage wo kwan nim o say artist for na niam bi be den ebeba ana memre da no bi beba me fida bi beba memre da na kwasi da no so ye nua berma ba ko oye gospel for you no so sa da pon da no kwasi da no ye ne de on ne omo moto gospel oye atoton sa frɛ yo abra ba no to wa sakra em say ogun akoko sia na do memre da na so me yehu niam e wo memre da na de memre da na de na brand ne maba ba be jemu ani wo man ma sa so from competition and beba so ya woda from ne beba so ya woda ya da na nyumre you eno no mo kwa na mo ya na mato sa ye nko a Larteh asukwafo ka ho ana okoma asukwafo you tufuhene okoma tufuhene nusumankwa you na asabaku ene kwa madorom dawa no you wanna ya to nsa afere won say dan wo mra na wo magua you ana kubase asukwafo wonyira arba na yabomu de dano akaye na no ya so asho onwam de wo obedi kan na de you or abodi you and not to say being in to say be sana de nyina wo nyina wo nti sada no biara onu masa bia de so ba na de be so you bia onu na mu wasa de o tumi sa na ade you the guy will be a job na me na ba ko wo fere toro to de propon you ono sa was born ono de was born by sa to sa na han ni no ya say na say ni bra ba ada de do for mo di wagu mo franta be you tefu yes also old school health work and also some akono mo ne de ayamrante na de nti beba so was obe na memory da old school health obe ko work no memory da memory da another be eno de na yan ateno no agi se wonya sam mo a omo kita ho no mo afani mo you ebusia for nti eno no ye moral keep fit club for and a area health work no na afi the edition no ye old school edition nti aya na wa hye no so na da no dua wakai na wona mo aya bom ye nyina ai bekobi na ai fefefe why yeah nti mi pa cho ne sa no na me mreda na nyumre no na me de no sa sauna ne jamana e pap no sa jo nti ne krakra no ne ade du kwasida na ya kwasida na ye bibi de bi en wie kwasida yo en wie kwasida obi ne da obi wie ne na kwa me fa se ne na watch ade 1 week after 2 weeks ade na do ha mo be de nyina de wo ba we yes I so ni say kitchen walls and so go for ba food competition na de sanya mani nyina ka ya ka after no ba te nkrofo bi o mu kita ho okay and in prepare mo no ebusafo ye bepe wan so na omo de wo ho no aba be mai nyina but omo ma ya we ana se nya ni tin se sa nyoma ni nyina aka mo na afe no ebe ma edim nti me ma we fi say ye wo old school show ho yes I saw kitchen walls ye wo from competition and I yes I saw PC show
na ni nyina mu no yo I friend in Pejuli na ni nyina mu no hip hop and hip life so beba artist nso film ya beba na with the entertainment ahoro bebre abeba ye nti afi de pese ye mamu ho ni se ohum no enye bibi kakra bi although say yambogwa Saturday but near me woman no doors bebre a wo pese wo de mai nti hye no nso na kan ho na yen de edi kan ama manya ntenes eba no entertainment culture traditional Paco TV de ya wo ha se bebre ya de bema yo nti ba chokwa kra mu no mo bibi a mo be kan kaka ho ayo na ya wo kan se de di kan ya de na se be ma Paco TV ene papa yo hata so nyankopon na nanu nkomwa na lata bosom e do ma ase enye obi biara na enya ne se na ye nya ne ene da ponda yi ye do ma ase papa e to so abi ya ma ye wura afisha pa enye obi biara na enya ne se na wanya ne obi a ye kire ne po a bosom epe wo na we afi se nyankopon atuma ahwe no so na ma ahwe no so na watuma di 20 years we gwa so ya ma na afisha pa eto so ebiesa mrante ene maba awoye latafo obi biara owo benche na chichiri anka nchiro obi no nka nchiro obi no nyina fo ahoden mmebua na okwampa ni 20 years no enya kra behwe efe so obedua no ahwe wo wanam yi enya ba biara na abetia ana enya bibia obi de be ma na obedi wasisi ani patim usum ya betumaka yeda wasipa ewo we futa odama yina wahine mpacho ubi bibia obeka yo kakra meka ene se yeda bibia ase se onya aso tie yo wate no na wasua bi ya nimu na odi aka ho yo nimi no wachire no afi a yesim na yesre se jampo be sesan na wode yakoti bi afufuru no ni adwuma no wanya adwuma ye no no yere no wanya yere no ni kunu wanya kunu wo me ni mfra wo me nwu anedu na me yesere kwatente anwade wo mu ene nkoso amalataman ene gana manyina de tifo ni nase yo ebusiafo nti se na yempemfo ande wo ba ye ntem ama ya anya nte no wasi dwumedi a watenka ni nyina say a old school night say games kitchen walls entertainment ahuru nyina from ni nyina abekoso nti na me nya wadwen so ma nka na emba so ebeba so pa bibia beba so nti hye so na bring ni dra waka kire obi no bi nso nka nkire obi say Larteh okwampa enyina okwampa ewe di ne 20th anniversary a wode ne tina egwaso e wo Larteh nti brana beka ye ho na afi ohum no enye kra behwe me a medi dwumedi ho chia me medi inde ekwa utibia na adia sofia yeda mase se munya abre e kai ho se na ye mama nyante ye ne mu wie cry kosi se ye bedi ohum ne mi da di edeba no ye wa ha se ye de beso ana se ye de bebro yeda mu nyina ase ye hye mo da sende ya menka ye nyina amen. Sports, news, entertainment, education. Yo, what's up? Big up to RNL for making this Ohum Festival concert happen inside Larteh. Night Market is the venue. I go by the name of Y'all Gray. Catch me live. Don't let somebody tell you. Momrani and Francesco. I be dripping on Monday. I be dripping on Tuesday. Yo, you know it's your favorite trap star. Yo, we coming to Ohum on the 11th of November. You know your favorite trap star's gonna be there. A whole lot of stars gonna be there. RNL crew over there. SM family over there. You know, we'll be doing this in the mountains, you know, up in Larteh. Yo, come join me. Let's show. Let's rock the stage. You know how we do. Yo, Larteh, what's up, buddy? This is your boy Kwesi Ghana from Westside Legacy. Charlie, on the 11th November, you know, you say, I did show night market to Larteh. You say, I did. All the beautiful girls should meet me there. Kwesi Ghana overtaking our community. So. Yeah, you know,
it's your boy 30K Cody, man. You know, we coming straight down to buzz this shit at the Ohum committee planning, man. This 2023 live at Larteh. You are paying me, I understand. 10 p.m. shots. Want you all to log in, man. Let's buzz this shit down. Listen to the boy spit, boisterous, flow no big kramukumo sa joystick, rapper yo babanka meje ye hell in the Troy check in case you never know cause Harry Judy up voice this. You already know we've been live on the set. Catch me 11th November, Larteh Night Market. It's all about Ohum Festival. It's gonna be crazy. Let's be there. Shouts to RNL. You know how it goes. Larteh, a bit few. Boom! Hey, yo, we kwapim Larteh. What's up, buddy? This your boy Kwesi Ghana from West Island. Yeah, where you be? Make a highlight for a second. Yeah, it's all about the Ohum Festival inside Larteh Equiapem on the 11th of November this month. Yeah, Charlie, everybody will be there. I would like to see you for there. Everybody there. It's your boy Larteh boy. Come make a party, come make you have fun, Charlie. Come meet your loved one. Yo, what's up? Big up to RNL for making this Ohum Festival concert happen inside Larteh. Night Market is the I be dripping on Monday. I be dripping on Tuesday. Yo, you know it's your favorite trap star. Yo, we coming to Ohum on the 11th of November. You know your favorite trap star's gonna be there. A whole lot of stars gonna be there. RNL crew over there. Nsem family over there. You know, we'll be doing this in the mountains, you know, up in Larteh. Yo, come join me. Let's show. Let's rock the stage. You know how we do. Yeah, you know, it's your boy 30K Cody, man. You know, we coming straight down to buzz this shit at the Ohum committee planning, man. This 2023 live at Larteh. You are paying me, I understand. 10 p.m. Listen to the boy spit, boisterous, flow no big kramukumo sa joystick, rapper yo babanka meje ye hell in the Troy check in case you never know cause Harry Judy up voice this. You already know we've been live on the set. Catch me 11th November, Larteh Night Market. It's all about Ohum Festival. It's gonna be crazy. Let's be there. Shouts to RNL. You know how it goes. Larteh, a bit few. Boom! Hey, yo, we kwapim Larteh. What's up, buddy? This your boy Kwesi Ghana from West Island Legacy. Charlie, on the 11th November, you know, you say the show night market or Larteh. You say all the beautiful girls should meet me there. Kwesi Ghana overtaking that 1960. Yeah, where you be? Make a highlight for a second. Yeah, it's all about the Ohum Festival inside Larteh Equiapem on the 11th of November this month. Yeah, Charlie, everybody will be there. I would like to see you for there. Everybody there. It's your boy Larteh boy. Come make a party, come make you have fun, Charlie. Come meet your loved one. I'm kidding. Tell me I look good in shape. Oh, sorry. Sister. Sorry. Black. Listen. I don't get you. I'm sorry though. I'm sorry. Yes, I smell good. Oh, I smell good. Thank you. Thank you so much. Oh, now the name is I smell good. I don't understand. Sorry. Oh, what I use? Oh. Fragrance Cottage. You want to try it? Yeah. Okay. Don't use all though, just a little bit. This is a discovery set though. Okay. Not too much, please. Not too much. Can you put it back? Please put it back. Can you put it back inside? Yes, please. On Instagram, Fragrance Cottage. They are on Instagram and all social media platforms. You can get yourself one. Oh, number come on. Go to Instagram, give them a DM, and they'll sort you out. All right? Can I go now? All right. Yes. Thank you so much. Bye. Bye. Sports, news, entertainment, education. Papako TV. Experience the thrill of TV.